Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, kablaawan, ken pagyamanan tayo manen nagiti amin as supporters kariti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamet karagiti mang tartarabay iti channel tayo Ajor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Bagbagan kamay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Makapataya ka talaga. Asinaw ti kaya't mapatayan anak. Dayjay apinang. Apay aya. Pinagpadakis nakit din. Katawan mo tinar-aramid ko kan kuha na amadi. Anak, awan kas iti agpakumbaba. Awan dita kanyak nanang. Nang runa ita agumay gayub-gab tiriknak. Talaga ang makapatayak itan. Anak, amok adakkel ti respeto. Kenbain mo kada kami anaganak-ken ka. Punno dayta nanang. Denggem nga rud ti pamagbagakken ka. Kas naganak, saan mi akayat amairubo ka? Saan mi akayat amakigin-ginubal ka di tatakababain? Kita umlaengen dadiling ken supeng. Naglinabos da di takalsada. Asino ay tinay babaen? Isuda adwa, agraman ti pamilyada. Isu nga agparbeng ka kumaanak ko. Nanang, amin a tao ket agpungtot. Ngamno ka ba elan tayo subsuban tirik na tayo. Subsuban tayo kuma. Taawan kas iti napakumbaba ko nakmanan. Nanang, kan saan mo kumaliplipatan? At tao ang mairuruman. Diyos timang tarakan. Wen anak, saan na tayo abaybay anti Diyos? Husto amay, ngimbaga ni nanang mo, anak. Iso denggen na kami kuma. No sa anak lamabain ka na kayo, nanang. Tatang, sublyok itan. Tenaksulnutan tidila na pagpigadan. Unay daytan kaka. Bakit? Sakti mapan agpaling kita. Siya kun. Sana mabalin. Apaya sana mabalin? Amangan nga min agsabat ti dalan nyo kanipinang. No agsabat ti dalan mi, gammatak adagos ti sungo na. Kat sulnutak ti dila ng atidog, kalpasan na pagpigada. Ay, unay daytan bakit? Madingarod Masapula sakti mapan iti tiyandaan. Narigatan. Makiresling kan tukit din iti tiyandaan. So, may babain kan iti sangalubungan. Nangro na pa, no, ado dagiti osyosero vlogger, mangi-vlog, naspakan.
Anya. Talaga narigat ang makalipat ni Salve, nanang. Apay aya. Agburbur kanulat na tidara na kanipinang. Talaga akayat na luguban. Bayam takasaritak tumanan. Masapul abagbagaan tayo ni Salve. Saan anasayaat nagsaksakit latan tinakam na. Taagtubo ken dumakkel day ta sakit tinakam. Aging gaakayat nan apatayon ti kagurguran na. Madiday ta, sinasairo. Kanayo na bagbagak alipatan nanti naramid ni Pinang. Nga italit na ni ti Diyos. Isumet. Pudasan ng tigura. Tapno maparagsak na ti puso ti Diyos. Saan kat abumalas. Tapno paragsakan na ni Satanas. Ay unay daytan kaka. Anak, masapul alipatan ti anyaman asakit tinakam. Nanang, tadayta ti mang parigat iti barukong ken makaited iti sakit. Sikatilugi no kasta, iso adenggenak ko maanak. Daragragsak mutlaang ti tao, ama nagtepel. Nanang, anya ngamin ti maalam no makiapa ka. Ang mga numadonor ka pa'y. Ken may babain ka kunak manen. No sandakla ka na yun na bagbagaan. Talaga nga inak sugudin ta ni malatarabitab. Uray kuman agpay sutin tartarabitab na. Ala, nalpasan day jay. Saan mo alagipan? Ta kabayatan alaglagipam. Adamot ni Satanas di talikudam. Amang parparubrub itiriknam. Unay daytan kaka. Ay dalakay, narigat na nga iwaksi tinaramid ni Pinang kenkwana. Ora sino mata? Lusak akit matagbat ko siguro. Narigat mo tikas talakay. Awan kas itinapakumbaba. Tani Apo Jesus kat napakumbaba. Iso ti ulidan tayo. Wan matkat dia. Ang nakasta na banag talaga ang makapapungtaw. Tepel at talaga ti kasapulan, lakay. Tano saan, may pasubo ka nga agbalin sa iro. Ay unay daytan bakit? Talaga amat. No, iyibkas mo ti pungtot mo, mangag ni Satanas, kat nakasagana amang duruggen ka. Iso asaan tayo ngay balbalikas, tanyaman asakit tinakam. Bay, am ngay balikas na tapno sana maatakay. Narigat mo ngawan pangyabkasan na iti marikrik na na. Iyibkas laeng ngam saan na panunutan nga ramidan, tamadi kunak manen. Jak kayak nga dakameng ti pamilyak amakyap apa dita, tasaan na nasayaat. Ay nabakay, kasta ko maamin akapanunutan ti babakay. Ada ngamin babakit nga awan manak nakem da. Ket agyaman nak, ta saan kakas kadakwada bakay? Ay unay daytan lakay. Bilibak iti kinasingpod ni Ikang. Kasday akina, nalaing amang bagbagay ti anak na. Ay, no sabali nga inaday ta. Dinurugan na pa'y din at anak na bumalos. Iso nagsingpo na di at tao. Ho! Sang kay bagamot day ta nasingpot. Talaga mo, sa nasingpod ni Ikang. Nabayag kami nga gamo. Awan, di may bagakon kwa na ta nasingpod na talaga. Di ko na! Di mula amumot nga ada palimod na syakla ti makamaw. Kat naw nagparagrag day jay iday. Ha? Opat kuman ti anak na, no saan nagparagrag? Ay, madiday ka sa sawang pureng. Numamuan na, gira ti mapasamak. Oray banjira tapod no matimbagak. Doawan ti pamadaknak mo.
Di ka sumanao, tadakas, ti bunga na. Ay, sa anak ka mabutangkan ko na. Dugol-dugolak tupay tiro pa na. Ay, madlawa ka gurguram launay ni Ikang. Sika, pureng. Gapo, tadaka sa babae na jay. O tangiwa mo, ano ti makangag? Noy da, nunda, delikado ka. Ay, unay daytan ka. Kasta, ti imbagbaga na iti adu at tao. Wala na. Siyak pa'y nga ti nakarik na itibaing. Ay, nagbastusin day siya babae. Sana mabalinday taoy. Talaga, anana. Uray siya. No siyak mati padaksan ti may sa tao. Talaga, makapatayak mo. Agsagada ti anak ti Diablo at Tarabitab. Yak mapalabas day taoy. Siwak-siwakam tingiwat na nana. Tapno saan nga agruam. Saan la ang iwat na ti siwakag? Ay na, agngar-ngariyat at launay. Kaya't ko nangal-ngalan ti anak ti Diablo at Tarabitab. Unay daytan nana. Tatang, Salvay, inkay anawaan ni Nanang. Anawaan nga. Makiap apa? Anya? Nagbigdot ka siguro iti nakita. Amangan no saan ni Nanang dayjay. Saan aman nakiapan ni Nanang? Wal nga raw. Isuray jay, mapantayong tamangan no ag pinatay da kanina na poreng. Tatang, saan kayon ngumay? Da kami latan kini Joey ti mapan aganawa. Sige, mapantan. Ay, unay na itaan. Tarabitab ka! Di mo piwakan tiniwat ko dang nga. Kulungan! Nanang! Ay, Nanang! Di yung pagkalan ni Nana ko rin! Guyudin ka, Nanang! iguyod ka mo, anak poreng. Iba tanda. Tapog satak ti angos dayto. Gusto, Tarabitab. Nanang! Agawid tayon! Ay, tawa na Agawid kayo. Agawid kayo mo tanana po rin. Mapatay ko. Ay, imbatan nak, tasurutak iyay balay da. Ramas-ramas at tingiwat na. Patayag! Unay na tanarong saut. Ay, agina na agbasit. Agpapigsaak. Kalpasan na, inakrautan da jay apuring at Tarabitab. Bakit? Gusto na itan. Pagkalma amon tiriknam. Agkalma tiriknak, numaikak iti pagnakman da jay at Tarabitab. Hustaon tanay kamaw ni ti pagnakman na. Agpanunot to na jaya. Awan ti panunot da jay tao. Uray kumanupod no timbagbagada. Anyan, apan nakadadaal ka. Ay, sana mabalin ajak mapatay tanak ti Diablo. Bakit? Agparbeng ka. No si ka ngay magtinyaramidan da iti istorya sana po no. Kun pakadadaalan ti reputasyon mo. Anya ngay taramida. No nalpasen akit saanan amay babaway. Ay, masaapol ngay babawi na. Ala, nakamay ti makamukin ko na. Ulitag. Pagkalma amon tiriknam, tapno sana madadal ti salon at karadkan mau. Talaga nga agburburek ti darak. Ay, gusto na itan bakit? Unay na itan apong taot. Ay, awan ti makaadawa kanya kunak ngarudan. Inakrautan ta saan kami pa'y analpas. Ay, unay na itan kaka. Nanang, bagbagaan kamot. Kas anak amang ipatpatagken ka. Bagbagaan kamot. Tadyak kayat amay rubo ka. Amok no kasano kasakit ti marikrik nayo. Ngem nasursurok kada kayo adadakkel ko ti panagtepel. Ita, da kayo ti saan ang makapagtepel. Iti dayjay ngay narabid ni Puring. Kaslanak pinatay iti namin dua.
Bakit? Maminsan lang nga matay ti tao. Unmet, nanang. Iso abay anyon ni Nana Puring. Ammo mo ti kabaranggayan no kasano ti kinatarabitab na. Ammo ti amin a barangay official dayta. Takanayon ama ibar barangay. Gapo itingiwat na. Iso nga awan ti pagdanagan yun nanang. Agnakamunday jay ta pinarigat yumut. Iso ahuston day ta bakit? Agnakam ton lipuray. Nanang, awan ti kameng ti pamilya tayo aman nakiapa. Kastapay ti kanayon ng ibagbagayo. Adda bain ti tao kada tayo. Ken maawatan da tayo dagiti tattao. Iso pagkalmain yung tirik nayo. Linggam, ti Ay, anak na. ta bakit? Ta kayat na ka nga ilisi itidakdaga sa mapasama. Amin kami a pamilyam, kayat na ka nga ilisi itidakas. Sabay amaw na niya tao. Nanang, ide, kastamot tinariknak. Binagbagaan dakmot. Gapot ay ayatan ken raraamun kayo, impangag kayo. Ita, ipangagdak kumamot nanang. Sangkay bagayo, nga awan kas iti napakumbaba, ken awan kas iti tao ama nagtepel. Iso bagbagaan kamot nanang. Agpakumbaba ken agtepel kayo kuma. Ta kasta ti kayak tinamarswa. Wan mat bakit? Kasta ka na yun ti pamagbagam iti pamilyam. Isumot la ti unay miken ka ita. Ket ipangag na kami kuma pamilyam. Lakay. Salve, anak. Awan kasi tinapakumbaba ken managtepel. Santay kumaalip-lipatan da ita. Unay daytan kaka. Numang bagbaga tayo, da tayo kuma ti modelo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Bagbagaan kamay. Lito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagparangan da Ray Madulay iti papel anana puring ken Violi. Jocelyn Oblero iti papel anana ikang Lola ken Salve. Ken Triple R iti papel Tatang ken Joey. Agyaman kami itin kay panang tarabay.